Karibhoy Youth Federation lani ka RBYF Shakhai Khuna Unit kalapin rem halor ke jingpen slam banchna ya kasurok kabapin yasno ya kasurok arpomer shakashnong Shakhai Khuna kabadai kasurok kabajngai hinyo kilometer kani kasunjuk kalapin rem ru ya ka jinglong torti jongki kontraktor kiba pentrekam ya ka projek da ka banjur halor ki jing ya kendu jing jongki paj ba kathan habakren bat kinong pathai khubor ubat teilang maring ubadai upresiden jong ka RBYF Shakhai Khuna unit ulapan pau ka jing benyau halor ka jing sniu palat jong ka surok ka balak ta shibun ya kalit kawan jongki paj ba ngadap da kajin sukhya namar ladau kontraktor umla ban pentrei balai uti pat yakane kasrok jengi manswa namar manswa ban yat ka kali nyedang khamsok kali kawan te kadba haden bakila dapti ki ong ban repairing no da ka bathamai kila ti kila pan prai kan kasrok timma haduk menta kim padap ya kata kakam ya ki nonglet nongwan bat kamtam e gi breu gi bapang gi bastam ki bahabyat na kan kasrok namar kan kasrok kadai away kanti lane utit nam bangila benong kinong rep jong ka west